Yuhnya rakyat be'esemah balaknan Allah Namrud raja dolat ampun payung nanggro hantro kamo le gulawa hantro le tiya wahi dolat apui sangat seuam raya hanjil ledang di sinan rap wahai dolat han ledaya iblis laknat ba masanyan jijak kenan laju sigra terus kenan laju jikun ni ba ulun na bicara tayu pegat sabah petah jita kebah di atirnya ngenyantarom dalam apui menanjino tak bicara bak masanyan iblis laknat yuhai legat tukang dumna terus lekenan dumna tukang pegat yonyan petah raya iblis laknat beri aturan ubah tukang yu kerja si ulah sang ama ayun menan bangun tak rupa oka hasil pegat petah Nabiullah kenan jiba gaki jaro jiberkah atih petah peduk sigra ramai urang yang matalo berretuh dro semuanya radih radno jimatalo lom sipluh dro lain tema yang matniba talo likut iblis laknat dum bicara bandum iblis beri aturan si kalian dum kerja suruh Tuhan po hadarat pintu langit neyu buka firman Tuhan bak malaikat neyu lihat dum sigala hai sigala malaikat cuba lihat oleh gata Ibrahim genasih kamu kuserah nyawa bak sitrenya kaku serah ubak musuh mangaji poh nganji siksa yuhnyan bandum malaikat bahadarat sujud sigra ya Tuhanku podi kamo nyan kesidro hamba gata ube yang na atih bumo yang na tepu apa kegata yang mengaku drone Tuhan yang pejit alam dum sinena pakri nejo ubak musuh mangat jipoh nganji siksa lam firman Rabbul Izzat bak malaikat dum sinena hai sigala malaikat tren legat kedih udunya ba Ibrahim jatren legat naji harap tulung gata menya Ibrahim lake bantu tulung laju oleh gata menan firman po hadarat bak malaikat dum sinena nyolon pegah Nabiullah ada petah yang mulia cukup urang dum matalo kemengeramnya laju sigra
jitarik le tematalo hai tengku dro batin rata hana megra atia bumo pun reto dro urang hila mengsi getu hana megra dengan kehendak Allah Ta'ala jita mahlam urang tarik nyan pihan cit jihila tamah urang laju-laju mengsi getu megrak hana hingga sampai meribedro mat batalo putah raya talo putah dum jitari surah dumpe batin rata batan rata cula calo si getunya megrak hana tamah urang lam yutari nyan pihan cit jihila sidro urang ube gite han tare melelaksa yuh nyan bandum gadah utuh tebian reoh basah ija adar kalan menan ulah bedah pantah yuh nyan sigra gemat laju talo putah Nabiullah kalan sigra Ibrahim ni yang teka ayah ubah Allah mohon pinta ya Tuhanku podi kamu Putruh jina pinta hamba neberi betruh nafsu sitre nak bek male ayah hamba bahle tudung hamba denyo ayah kamu kaserta lia melake Nabiullah yo nyan petah megrak sigra melambung le yo nyan petah Nabiullah kalam hawa malaikat bandum yo nyan meba Tuhan poyang esa ya Tuhanku podi kamu pelaranyo hamba gata bak masanya antren Jibril ubak Nabi yang mulia 70,000 malaikat ngan si kejam katro teka yo nyan Jibril tanyang legat na taharap tulung hamba menyegata lake tulung jina ulun tulung gata ulun pelindung apunya laju jina dengan sigra ulun kipah dengan sayap dalam laun ulun gelawan nata izin ya Ibrahim naklun pelin laju sigra Ibrahim ne jawab legat dan lun harap tulung gata poyang ne yu oleh hadarat nyan kelegat tak kerija nasi kejam lehni baknyan teruh lam kenan Mikaila 70,000 malaikat tanyang legat bak Saidina ya Ibrahim ni bak ulun lake tulung oleh gata mangat lun poh kaum Namrud dengan sayap berbinasa bah metanom dalam buma ban sinara kaum raja Nabiullah jawab legat han lun haram hai syedara ban yang suruh Rabbul Izzat
nyan kelegan tak kerija. Truh lom kenan tren Israfil lom ngene me sangka kala 70,000 malaikat nekun legan ba Saidina ya Ibrahim lake tulung niba ulun laju sigra mangat mati kaum Namrud jino kuyuk sangka kala. Nabi Allah laju jawab dan mekesun lun syadara ban yang suruh Tuhan ma'bud nyan tapu buat laju sigra hana hajat lake tulung ban hukum Allah Ta'ala tema marid lam Jibril dengan Nabi yang mulia. Ya Ibrahim jino kaman ubah Tuhan mohon pinta mehanta tim kamu tulung jino mohon ba Rabbana lake tulung ubah Tuhan gata taulan be binasa termasuk lam Ibrahim Rabbul Azim tesi benar Tuhan yang kehai ulun ban yang untung ulun ridha ban yang hendak niba Tuhan di sinan lun hai syedara lun serah doa ubah Allah ban perintah po yang esa hana ulun lake tulung ban yang hukum Allah Ta'ala.